الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن التمتع في الطعام والشراب إلى التمرد في الوحش والتراب ومن ملاعبة الجوار والغلمان إلى المخافة الهوان والديدان أحمدك ربي وأستعينك وأستهديك وأستغفرك وأتوب إليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kung tabaw balik kun asal bang happy mian bang happy pinagpain-pain asal makajumu-jumu ni hepkam si swalakun we gai agin sangem ellew ni takali we in swalakun subayna murah-murahan bisan hatinan daran takale we in swalakun murah-murahan makaeddo kita bidam buak paru patello hatinan makamumpaat bisan nepain mamis hatinan mamis lessemnene murah-murahan niya maka magmumpaat si kitabi ang bandunya labi bang si ellew akhirat may pong tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian dibuhi niya may patilew may pasalan yene may makalango iyo na tasabbut wa dambua guru tabi kwene tuan mursid sanuuk yene ayat Allah subhanahu wa ta'ala فإن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala yaname hatinan hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala amban me inuman atawakan amban me yene hatinan samian kakahin hatinan yene amban me inuman hininang wa manusia hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kita wa ne in Allah subhanahu wa ta'ala ilinganannen yeneme mu'min ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala hin yeneme mu'min fa in Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir hatinen supaya in mu'minin kahalian were yene pamegesan wa Allah subhanahu wa ta'ala inin supaya in mu'minin tumawa in pag-ibadat din supaya in mu'minin gana hatinen samian amban maisire sampai samian si pakuitan din lumamud hatinen hinaram Allah subhanahu wa ta'ala pagyawa ay ummat Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam inakahan kita wa'ne
bisan pekite tautukan ne magsambahayang maghaji magpuase hatinen pinwasehan newe te dialem dan tahunin neke pinwasehan newe te bulan Ramadanin ne bang dupain kasagetan in kinakanten pamadju panemmek ten amban yene hatinen haram gay iyu tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala gay tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala bang niya lai sagetne na inin hangkan ne kite hatinen subay kite pahalli me ummat Islam subay kite bi pahalli mamahalli kite hinbi in Allah subhanahu wa ta'ala duk in Rasul sallallahu alaihi wasallam yene sayyidul bashar hatinen yene panghu sinkemon hatinen manusia in pagbisarahanten in mawdu'ten ko ne tasabbut guru te kalasahan mian Tuan Muhammad yene pasalan hatinen makalango intagna si zaman hatinen Rasul sallallahu alaihi wasallam mintellu pinagbalik-balik wa Allah subhanahu wa ta'ala yene ayat hatinen menunjuki sime yene makalanguhin tagna pinaturun wa Allah subhanahu wa ta'ala bangga kulupa pen Allah subhanahu wa ta'ala si Quran ne maha mulia ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun o kampen Allah subhanahu wa ta'ala me abar iman o kampen Allah subhanahu wa ta'ala me alisin dialem pangateyannen o kampen Allah subhanahu wa ta'ala me akinahagad du'de Allah subhanahu wa ta'ala dukkinahagad du'de in Rasul sallallahu alaihi wasallam na bang bahatinan bang ilingananin me mu'min lamud nilai yene me mu'minatin hatinen sampai me karendehan lamud nilai napain Allah subhanahu wa ta'ala fa inna la taqrabu as-salata wa antum sukara daka ampen Allah subhanahu wa ta'ala hatinen nambahayang daka ampen Allah subhanahu wa ta'ala nambahayang bang pe inne in akal bin ga'lu sikam hatinen lepas amban parsababan iene pag inumde me makalangoi lepas pikilanden daka ampen Allah subhanahu wa ta'ala nambahayang bang pe inne in pikilan bin hatinen lepas ga pe inne ni hatinen ga pe inne luin pikilan bin hatta ta'lamu wa ay siye dina ak nambahayang wa Allah subhanahu wa ta'ala wa irahu siya dinaag gay hatinen sa mian dinaag gay siya ng bahayang Allah subhanahu wa ta'ala pen Allah subhanahu wa ta'ala hatta ta'lamu ma taqulun supaya pa inne katauhan bi bang ine binasabin si sambahayang biiyo supaya katauhan bi bang ine binasabi si sambahayang biiyo na sampay miyaan me ummat Islam masi pa in pag-inom me kasinduhan me sahabatin hatinen mag-inom makalango sampay in Umar ibn al-Khattab ngam dua iya si Allah subhanahu wa ta'ala bang pa in pinatarang iyan sa amian hukuman makalanguhin iyan hukuman alakin paturun na isa biyene ayat Allah subhanahu wa ta'alahin pain Allah subhanahu wa ta'ala يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإثمهما أكبر من نفعهما أوكيوبن الله سبحانه وتعالى رسول الله يا رسول الله فإن الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر هاتين تلورك وبنئين حكما إين سامعا مكالنغوهن تلورك وبنئين سامعا hukuman makalanguhin pen Allah subhanahu wa ta'ala wal maisir dukme iene samian hatinen iene mian parageyan iene hapus niya iu me hatinen parageyan hapus hatinen iene me magwahoy me magmadjung sa suko makabimbang manusia si pag-ibadat na iyan hatinen parageyan hapus Ubus pen Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir hatinan tilawre keu ya Rasulullah bang ina hukuman ina samian makalangohin
na kahanun siya iyene me amanilaw ka uiu qul fihi ma ithmun kabir. Bennal iyene hatinen mag-inom makalangohin duk iyene hatinen mag-inom alak iu pen Allah subhanahu wa ta'ala akahanun siya ya Rasulullah qul fihi ma niya fa inna iu hatinen hajje fa inna dusenen si Allah subhanahu wa ta'ala hajje fa inna dusenen si Allah subhanahu wa ta'ala inin ga pa hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima dukiya pa inna dusenen hatinen kalaatan yene mag-inom makalango iu pen Allah subhanahu wa ta'ala akahanun siya ya Rasulullah yene me amanilew ka iu wa ithmuhuma yene hatinen mudaratnen yene yesamian hatinen dusayene mag-inom makalanguhin akbaru min naf'ihima hatinen maslabi te eddo kamudaratanin lai amban yene samian pakaeddoan te yene kahapan yene si hatinen si makalango iyo kita inakahan wa Allah subhanahu wa ta'ala sampai nganduan ay sabsamian Umar ibn al-Khattab dinaak pinatampal hatinen bang ine te ed hukuman yene hukuman yene makalanguhin na pinaturun ne wa Allah subhanahu wa ta'ala yene ayat tabassaku dahil lumian fa in Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mian me kaguruhanku kalasahan mian bang niya takalebi si me pagmaknaku andu hatinen sa mi an sahawihun biku pagyain ako ito hatinen manusia tatap magkasawsa pakalehong bisa pahapian na in pagmaknakun ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir o kaampen Allah subhanahu wa ta'ala me magparatjaya o kaampen Allah subhanahu wa ta'ala me abar iman payaman umat Islam tasabbut wa Allah subhanahu wa ta'ala berimanin siya na ipen Allah subhanahu wa ta'ala may magparuntunganin intag tasabbut wa Allah subhanahu wa ta'ala may berimanin siya magparuntunganin fa in Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha al-mu'minun bennal pen Allah subhanahu wa ta'ala magparuntungan na pa inna me mu'minin magparuntungan na me mu'minin na ilinganan no Allah subhanahu wa ta'ala me mu'minin supaya siya humanli amban yene sa mian kakahinang gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala supaya siya bang tek kasi allaw qiyama lamod siya amban me magparuntungan bang siya mole tujuhadan at Allah subhanahu wa ta'ala ilinganan siya may magparuntungan ubus tiya si ayat inin pinahali siya wa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya gay kasagetan yene ammal ibadat din supaya gay kasagetan lemmi ammal ibadat din bang siya mole tujuhadat Allah subhanahu wa ta'ala tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala yene ammal ibadat din napain Allah subhanahu wa ta'ala innamal khamru wal maisir bennal pen Allah subhanahu wa ta'ala makalanguhin wal maisir dukyene pe inne hatinen me lolan hapus yene maghapus kwene me magmadjung me magwahoy kwene samian hatinen me magduminu me magyene me magtongit kwene samian kayu bayuan hatinen pagdagay hekka bayuan pagdagay me ummat Islam hekka bayuan pagdagay wal ansab dukyene samian ngeddo kita santu binat tadwete hatinen si lumate binat tadwete si lumate wal azlam dukyene samian hatinen me putika yu samian magputika manusiain kwe hatinen met ngeddo kita katas due sinulatan wete katasin ubus due samian ekan katasin binet tadwe te dialem bohe bu ileng hatinen ilengkong lengkong atau kan binet tadwe te dambasu ubus pinua we te bang pagpayam te hatinin samian i mahapin pagpayam te samian i mahapin na lumengan kite
pagpayam te samian isabi ta sulat tapwaten dumen mahapin na pinaintu kita siluma hatinan iyai hatinan dinaag kita pahalli wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ay kaisa yene makalango karuwe yene dagay hapus katerlu wal ansab yene hatinan kasantu-santuhan wal azlam duk yene samen putika rijisum min amali syaitan hatinan pen Allah subhanahu wa ta'ala lemmi iyo pen Allah subhanahu wa ta'ala hatinan hinaram inin Allah subhanahu wa ta'ala fajtanibuhu hallianun bi pen Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun pegge bang iyo hinalian webi duk bang iyo kahalian webi iyene me tasabbut iyo o kaam me mu'min o kaam ngakun in pag-iman bin iman sa bennal na pen Allah subhanahu wa ta'ala bang kahalian webi la'allakum tuflihun hatinan in kaam magparuntungan ni kampen Allah subhanahu wa ta'ala bang ien kahalian wetebi bang ien kahalian wetebi lamud kitabi ang bantasabut Allah subhanahu wa ta'ala qad aflahal mu'minun hatinan mu'min yan magparuntunganin yan manusia kahalian were ampat inin hinalian were yan pamegesan Allah subhanahu wa ta'ala ini nakoy manusiain pinain pagya'i tasabbut Allah subhanahu wa ta'ala innamal khamru wal maisir koy niya magtilaw hatinan iyeru hadja'i hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala hin yan makalango'i iyeru pinagla'natan wa Allah subhanahu wa ta'ala hin iyeru makalango'i hatinan na bisan peluus kita samian matuk bisan pe magdagang ne kita mag-inene gayru kita samian kaba gayru kita magdusa si Allah subhanahu wa ta'ala duk gayru kita pinagla'natan wa Allah subhanahu wa ta'ala pagya'iru bahasa tasabbutin lai yene hatinan makalango iru pinag hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala hin duk pinagla'natan wa Allah subhanahu wa ta'ala hin narumain me ummat Islam dumain o kalasahan ko si Allah subhanahu wa ta'ala tasabbutin si ayat inin innamal khamr hatinan iya makalango'i napen Allah subhanahu wa ta'ala paghangkan niya hadith hatinan pinatampal wa hadithin bangsina ne pain hatinan pinagla'natan wa Allah subhanahu wa ta'ala hin bangsina ne pain pinagla'natan wa Allah subhanahu wa ta'ala hin ku'ne papite si sambahayang pen Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah hatinan dinaag tinanggahan si kitabi in sambahayangin dinaag tinanggahan si kitabi in sambahayangin nasaing ya pangatautan bi ihadja kitabi dinaag tinanggahan si kitabi kinatauhan wa tabi amban Rasul sallallahu alaihi wasallam فإن رسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي نمبهايان كأم فإنه كهنتان پنمبهايان كن نتيا من أمة إسلام إنكاهن كيته ورسول صلى الله عليه وسلم وَدُمَنَّ hajjahati pinagla'natan wa Allah subhanahu wa ta'ala yan makalango'i na payamante si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam payamante si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam فإن رسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنبن عبد الله أنك سي عمر بن الخطاب أنه بن الإيه قال فإنه أشهد سكسي أنك فإنه أني وبنال فإن أكو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال فإن وأكو إن رسول صلى الله عليه وسلم إين تقال عبد الله إين تقال نسي رسول صلى الله عليه وسلم من أمة إسلام فإن لعن الله الخمرة نبين الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر يتسبت ملائهم يهج مكالمهم نسي حديث رسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمرة بنقلعنة الله سبحانه وتعالى مكالمهم
duk pinaglaknatan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam makalanguhin. Duk pinaglaknatan wa sahabatin hatinen makalanguhin. Duk sine nepain me umat Islam, sine nepain pinaglaknatanin, ye hadja hatinen makalangoi pinaglaknatanin na rumain me umat Islam, dumain ne hadjai pen Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syaribaha sampai pe inni manginum biyahin, ye manginum alaki, manginum makalangoi pinaglaknatan du isa bi Allah subhanahu wa ta'ala, duk pinaglaknatan du isa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaisa pinaglaknatanin yene makalangoi karue pe inni wasyaribaha duk yene pe inni manginum yene makalangoi. Katellu me umat Islam wasaqiyaha hatinen yene manuanglay, yene magtoang hadja kew si manginum be garu kew nginum i hadja tinuangan wenu lamud kita pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala duk pinaglaknatan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang i tali tebi pikil tebi mahap me umat Islam ien hadja hatinen mararahine, iye manginum iyehin duk ye samian hatinen iye magtagad lay pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala duk iye hatinen iyene mian makalangolay mararahine tellui kajari ne i kahagad tebi me umat Islam sumegua niya pe inaka wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdi amban tellui sine pe me umat Islam fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ba'i'aha duk iye pe inne magdagang makalangoi pinaglaknatan du isa bu Allah subhanahu wa ta'ala, pinaglaknatan du isa bu Allah subhanahu wa ta'ala. Sali du dende duk lella abahi makanat bangkan ya annen maginum makalango, kani annen magtagad makalango, kani annen magdagang makalango, pinaglaknatan siya i wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ga niya hatinen bisan pe ustad, bisan pe alim, bisan pe inen eranggonen tu si bulak dunya, bangkani annen amban meinin pinaglaknatan iya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mararahi ne ampat i sumegua inakahan ne isab kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Darahu kaampen Rasul sallallahu alaihi wasallam magdairay wa iyane hajja i pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala hatinan makalango i wa hajja. Ine pepen Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mubta'aha hatinan iyene dinagangan lay, pinabelihan lay, lamud du isabi pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasine pe me ummat Islam wa asiraha dukie pe inne mga hinang makalangolay, iye pe inne maghinang makalangolay pinaglaknatan du isabi wa Allah subhanahu wa ta'ala, pinaglaknatan du isabi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamud i amman pinaglaknatan ga'runginum ihadja hatinen samian matuk maghinang, ga'runginum ihadja samian magtagad, ga'runginum ihadja samian magdagang. Sumegua lamud i pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mu'tasiraha hatinan yemanabang lay, yehininangan lay, lamud i pen Rasul sallallahu alaihi wasallam pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasine pe me ummat Islam pen Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hamilaha ye hadja magbengket makalangolay bisan i kanian nen dialem kahun pinaputus gay pinakitehan peggei dialem nen makalango lamud iye pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala, lamud iye pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mahmulatu ilayhi iye binohan lay lamud i pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala.
bisan pekani annun gaine keu nginum bang haplumaknu tujulumaknu binohan makalangohin lamud keu pinaglaknatan nu Allah subhanahu wa ta'ala. Lamud pinaglaknatan nu Allah subhanahu wa ta'ala. Ga nelai si manginum lay, ga nelai sa amian hatinen si magdagang lay, ga nelai sa amian si magtagad lay, ga nelai sa amian si maghinang lay, ga nelai sa amian lamud si hatinen memebelli lay, hatinen memelli lay, ga nelamud lay na iin me ummat Islam pegge tasabut wa Allah subhanahu wa ta'ala pinaglaknatanin yene hatinen si ayatne innamal khamru wal maisir hatinen iyeri tasabutin al khamr tiyak kita inakahan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yeme manusia pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala amban parsababan makalango inin natu'u kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akilu thamanaha hatinan iya mamangan belihan nilay iya samian mamangan iya ne bakas pagtagad nulay iya samian hatinan iya tangdan sikau bakas pagboon nulay ina i panilawin gay i haram i me ummat Islam takakan wenu dambuak pilak sa ingenen te bang iya bang iya pemerlinu semmekin sa ingenen te bang iya paggastunu si me anak andahin sa ingenen te bang iya ne samian hatinan kelumannun bisan pe kani annun gaine keu nginum kani annun gaine keu magdarang sumegua pegge iru keu samian magbobo iru binobo wenu matuk du keu magtagad matuk du keu magbengket esebun me ummat Islam lamud keu pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala lamud keu pinaglaknatan wa Allah subhanahu wa ta'ala nawa ay bisan pekite maku si Allah subhanahu wa ta'ala tautukan nakita si pamakuhan gay tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala induaten pegge wa ay wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram kinakannen pen Rasul sallallahu alaihi wasallam haram panemmek-nemmeknen pen Rasul sallallahu alaihi wasallam haram fa anna yustajabu lah sa inge sa panaima sinduanen bangkemon kinakannen haram pamadju-madjunen panemmek-nemmeknen haram naudzubillahi min dhalik nasubay kita bi pahalli me ummat Islam subay kita bi pahalli me ummat Islam koi niak me sawek tabi maaf teriak me dembuak lumak duk me kolonus ubus iu sia mian magbelli alak ubus iu sia maginuman si dembuak sirang kepak bilik masiru keu i lamud me umat Islam pegge dialem lumak nu nasubay i halian tabi pegge bisan pekite bi magsambahayang bisan pekite bi magpuase bisan negelalten bi si haji bisan negelalten bi inene bangdu itu gay kaambanan wete bi me ummat Islam gayru tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala in ammal ibadatten bi gayru tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala in ammal ibadatten bi na pegge gay tinaima lumuas na kita bi amban tapain wa Allah subhanahu wa ta'ala fa inna qad aflaha almu'minun bupain ilingananin me mu'min na pegge talanggal we mu'minin talanggal we mu'minahin talanggal we muslimahin talanggal we muslimin gaya lamud amban tasabbut wa Allah subhanahu wa ta'ala iya mu'min magparuntungan tekkas elaw qiyamah gaya lamud me ummat Islam na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam si mag-inum makalango fa inna man shariba al-khamra fi ad-dunya an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shariba al-khamra fi ad-dunya thumma lam yatub minha harramaha fi al-akhirah sina pen Rasul sallallahu alaihi wasallam makainum makalango
fid dunya tu si bulak dunya bisan pekani annen dapetak thumma lam yatub minha pagpuas pen Rasul sallallahu alaihi wasallam gak pinagtaubatan na iyan ta inum nilay harramaha fil akhirah hinaram nasiya wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan alak malidian surgain iya hati niya lai alak dalam surga me umat Islam niya hati pangatag si me hati nan dalam surga hati nan pinasek mag dalam surga niya hati pangatag si siya alak إنبن الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أنهار من ماء غير آسن بن هاتين مفسرون أنهار من ماء غير آسن هاتين ين كسباء سباء من ماء غير آسن جاي إن مقبندا ين هاتين ين حمد ين سامعا بهئلي غير ممتن hatinan gay samian pindah sasai ini hajjah fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min khamr payamanum bi umat Islam payamanum bi umat Islam ya magsabar tu si bulak dunya ga yang inum hatinan ga yang inum makalango pen Rasul sallallahu pen Allah subhanahu wa ta'ala pangatag si mukmin pangatag si siya وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى inatagan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala hatinan yene me mangga bakas makainom makalanguhin pangatag sisiyen du isab makalangu hatinan hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala pegge tininggalan wede hinanlian wede iye na makalangu matosi bulak dunyahin na iye isab manusia hatinan makainom makalangu tosi bulak dunya makainom iye pen Rasul sallallahu alaihi wasallam an ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu muskirin haram kemun pein Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan makatahala pikiran iyan iu pen Rasul sallallahu alaihi wasallam haram inna hatman ala Allah an la yashrabahu abdun fid dunya illa saqahu Allah ta'ala yawm al-qiyamati min tinatil khabbal hal tadruna ma tinatul khabbal qala irqu ahli an-nar hatinan wajib si Allah subhanahu wa ta'ala pinainom na yan manusia makainom makalango tu si bulak dunya tekka manusia makainom makalango hati na matu si bulak dunya hinbang siya mole tujuh hadirat Allah subhanahu wa ta'ala pen Rasul sallallahu alaihi wasallam pamainom siyahin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam yan tinatul khabbal yan pein songot yan me adilem na apinarka jahannamin na'udzubillahi min dhalik na'udzu billahi min dhalik na ien me ummat Islam subay hal yantabi inakahan kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam dumenne hajja pinagla'natanin yana makalango dumenne hajja pinagla'natanin hatinen ye manginum makalango sampai mahatinan magtagarin sampai magpebelihin sampai samian memelihin sampai mga hinangin sampai hininanganin mamoohin duk binohanin duk sampai iye samian mamangan yene hatinen belihan nelay lamud pinagla'natan wa Allah subhanahu wa ta'ala da kita bingase-ngase wa pinain pagya iyeru tasabbut wa Allah subhanahu wa ta'alain al-khamr innamal khamru pagya iyeru pinagla'natan hatinan ga na kita bilamud na inakahan kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam tampal in pamaga kasin Rasul sallallahu alaihi wasallam urungan tek am dembuak kisah me umat Islam Iyad ibn Fudail hatinan dembuak inin amban me kibarul ulama niya dembuak muridne tamanan kinalasahan we'ne saki in muridne mi'an me ummat Islam saki murid siyad mi'an ibn Fudail mi'an saki hatinen muridne mi'an binisita we ibn Fudail binisita we'ne in muridne mi'an
pagsakay binisita wene pagpayam na in murid na mian magsakaratal maut ne magbuo napas ne pen Ibnu Fudail o keo pe inne murid ku kalasahan anak ku kalasahan o keo pe inne anak ku kalasahan qulha ngalapal keo pe inne la ilaha illallah ngalapal keo pe inne la ilaha illallah gak kesambung murid na mian me umat Islam sampai ineddo hajja iya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah sampai ineddo hajja iya wa Allah subhanahu wa ta'ala ga iya makalapal la ilaha illallah bupain kani annen murid dia Ibnu Fudail kani annen magtuntut ilmu iya kani annen magsambahayang iya kani annen magpuasa iya kani annen magzakat iya sumagwa pagsakay si oras inaddo ne wa Allah subhanahu wa ta'ala inyawanen garu iya makalapal la ilaha illallah bupain inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala in mu'minin fin Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya hatinan pinatatab kewa Allah subhanahu wa ta'ala bangkew bennal mu'min bangkew bennal kinahagad du'nu in Allah subhanahu wa ta'ala pinatatab wa Allah subhanahu wa ta'ala yan al-qawlu thabit yan kalima la ilaha illallah in bangkew samian molek na tujuhadat Allah subhanahu wa ta'ala hatinan pinalapal kewa Allah subhanahu wa ta'ala nawai murid Ibnu Fudail mi'an ga'ya makalapal kalima la ilaha illallah wa'ay ma ummat Islam sampai pagsakay mi'an inadda wa Allah subhanahu wa ta'ala nyawa murid na mi'an mola Ibnu Fudail amban luma na kanakin amban luma muridnen sampai hapluma ne masi-masi in panangis Ibnu Fudailin pegge tanda kinalasahan we na in anak iya na in murid na mi'an kinalasahan we na murid na mi'an manamal me ummat Islam na usga iya kasambungan we murid na mi'an bang we ay iya ga makalapal kalima la ilaha illallah pagsakay dembuwa sangim me ummat Islam ng bahayang Ibnu Fudail pinakupaku we na si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain pinakite si iya na sababan bang we ay ga kalapal kalima la ilaha illallah iya na murid na mi'an na pinataginab si iye me ummat Islam iye na nakanak miyan iye na murid na miyan ine taginab Ibnu Fudailin magkaswa siya duk iye na murid na miyan magharap-harap siya pa inne o kyo pa inne murid ko kalasahan way kyo pa inne ga makalapad kalima la ilaha illallah si waktu kyo pa inne magsakaratal maut ine sambung murid nan me ummat Islam pa inne o kyo pa inne guru ko kalasahan o kyo pa inne guru ko kalasahan ga ko pa inne makalapal kalima la ilaha illallah pegge makapagtambal ko pa inne hatinin makainom ko pa inne mian makalango hininang pa inne we ko tambal pegge niya pa inne makaakahan ako we tambal ko pa inne sinsaki ko in hatinin in alakinin subhanallah ien ga'ru ipagniatan we na me ummat Islam hininang we na tambaduk hatinen kaulian sakinen sumegua pegge kainum iye masiru iye pinaglaanatan wa Allah subhanahu wa ta'ala payamanum bibe tu pesibulak dunya me ummat Islam tu pesibulak dunya hangkan na dinakinalian wa Allah subhanahu wa ta'ala piye hadja amban me manusia makapagpapatay pinapatay amban parsawawan syabu amban parsababan makalango iyan iyan alak iyan piye hadja amban me manusia binono we ne pong tinainen niya si tawi-tawi pegge hinang lelamiaan mag-inom iya makalango sampai magsyabu iya ine hininang nen me ummat Islam tinetek-tetek we ne sa inen sampai tinetek-tetek we ne pong tinainen rendahin ya Allah wa'ay me ummat Islam wa'ay kita pinahali wa Allah subhanahu wa ta'ala pagjaininan ummul khaba'ith iainin hatinan kemon malammiin iyan makalangoinin na iyan me ummat Islam mura-muranen hatinan magmumpaat si kitabi iyan hatinan pamagaka si kitabi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam
duk murah-murahan tabeb begwe tabi yene pamaga kasiki tabi panghu tabi sallallahu alaihi wasallam bangpain kita bi pinatalibun Allah subhanahu wa ta'ala amban me yene tasabut pinaglaqdatan nilay duk bangpain isab kita bi hininang Allah subhanahu wa ta'ala mu'min sabennal magmaab ka am ine hatinan tumaha bisakun mako ko sikaam kamaapan bang niya lay me tabisaku peddi si pangatean bi bang niya lay tabisaku pangkal hatinan dialem pangatean bi anduk mapun bi kume umat Islam pegge itu en demen itu amban kabtangan ko demen itu kabtangan hininang-hinang weku sumegua mamagakahan kita hinbi in Rasul sallallahu alaihi wasallam duk mangakahan kita hinbi yene Allah subhanahu wa ta'ala hangkan ne dembua amban me kaulamaan magpain daka ampe inne mayam si iyen hatinen si ama misalu iye pe inne pinayaman bin iyen hatinen kabtangan nelu pegge wa bang ine donen hadis dok yene Quran iye yu pinayaman ten bi pegge iyen hatinen samian iye isamen hatinen pamaga sikiten bi hadis do Quran ando mapin bi kume umat Islam murah-murahan magmumpaatin sikitabi amban dunya labi bang selaw qiyamah maid ne kusikaam duk maku kitabi kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa risa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.